Prepare for battle. 90-ima vladaju dvije multiplayer first-person shooter igre, Unreal Tournament i Quake, a u želji za nečim realnim, tada 19-godišnji Min Lee je 96. na Quake modu napravio svoju prvu verziju igre, koju je nazvao Navy Seals Quake, koja je zapravo bila Quake igra sa realnom okolinom i realnim oružjem. 98. izlazi Half-Life i to je ono što je Lee čekao, novi realni engine. On i njegov prijatelj s faksa, Jess Cliff, uzimaju Half-Life engine i rade prvu inačicu igre Counter-Strike. Iako je tada to bio samo mod s 4 staze i 9 oružja, kojeg ste mogli besplatno skinuti, među igračkom zajednicom postaje jako popularan. Ali i Cliff rade pametan potez, slušaju igrače te na taj način u svakoj verziji igre poboljšavaju gameplay. Čak i uzimaju mape koje razni igrači izrađuju i uploadaju, tako da je jedna od najpoznatijih mapa u Counter-Strike serijalu, Dust, proizvod tada 16-godišnjeg Dave Johnstona. Nakon 6 beta faza, popularnost je tolika da Valve otkupljuje prava na igru te izdaje 2000. godine. Osim hrpe love, CS osvaja i hrpu nagrada za igru godine. A naravno razlog popularnosti je multiplayer koji za razliku od Unreala i Quakea nudi timsku igru. Možete biti specijalci koji moraju ubiti sve teroriste, spasiti taoce ili deaktivirati bombu. Ili naravno teroristi koji mogu pobijediti čak i ako su svi mrtvi, ali ako specijalci nisu deaktivirali bombu, teroristi pobjeđuju. A za razliku od ostalih multiplayer igara gdje nakon što umrete ponovno se stvorite na nekoj drugoj lokaciji, u Counter-Strikeu morate čekati kraj runde, što može biti frustrirajuće, ali zato u sljedećoj rundi pazite što radite. Kako to obično biva, drugi dio je u pripremi. 2004. izlazi Condition Zero koji nudi single player mode kojeg zapravo nitko ne želi. Tako da je Condition Zero nastavak o kojem se u CS serijalu najmanje priča, a istu sudbinu je doživjela igra Tactical Intervention zbog koje je Lee otišao iz Valve-a. Krajem 2004. izlazi Counter-Strike Source koji donosi veliki napredak u grafici jer je rađen na novom Source Engine-u, a najnoviji nastavak izlazi 2012. Global Offense, koji uz naravno još bolju grafiku i dalje ima odličan gameplay. Naravno moramo reći i par riječi o raznim modovima, od kojih je najpopularniji Zombie mod koji izlazi za gotovo svaki nastavak. Zatim razni modovi u kojima možete koristiti samo određena oružja, a tu su i čudni leveli poput surf mapa ili nogometa. Zanimljivo je da je Counter-Strike otvorila Electronic Sports World Cup na kojem se još uvijek igra, a ono što je nevjerojatno je da se cijeli serijal nakon gotovo 15 godina i dalje igra, te je na streamu CS još uvijek među top 10 najigranijih igrica. Ako još niste, definitivno probajte Counter-Strike, pogledajte slične videe, pišite nam koje videe da još napravimo i pretplatite se na naš kanal.